Ching, cholben tsaweya, titsen aho moibil yabel tuitstnam. Negel il tir tuntel knik tir yol moibil yabil. Aholu tuntpach atun yabil mishti takbi mo mishti takotskinqu. Nlememen eshago kokimtun. Ikzunho, tikunzun skubinchen kawil tibach moibil yabel tuitstnam. Ikho, dort kakil maktnam estochtan min pashil. Okyal hun yabil lememen ki hun schal dokt bitech yabil coronavirus COVID-19. Aho yabil lu inkut onk chuin kal schal dokt kubil. Tunzen lo oje chiku punch kank aibil. Oje ku ma kamishti tunkibet schkots mokatumishti tunkibinchet hun chembil hanchiponech kan schal. Konso akish uqil nam nchikayin tih tun chipin kawil tonkirten tohka. Aho kawil tonkirten tohka ntqman ka oksh ambil tonkesh betil aho otzaqman. Aho lu noqtum mish tselqiqena yabil. Tuntmoit yabil coronavirus tkihat khaya. Juntqanil tun shob yolu tukel kulbil yol twitspashil.